وی پا گل بیشتا میں پردو نوے ظالم دشمن در باندے وکڑل گزارونا شہید یارا بشہادت تی خواندیم خفا فدیم چیزے بنشل دے دلنا شہید یارا وی جناش بشیر فیاشی میون جانانا سرپنزل تو جڑا کوما شہید یارا لڑلے شہید خان محمد جلدی آگوما شہید یارا کم پیارا پاتی غازی بدول شہیدا او قومی ہر وقت زنجبینا شہید یارا وید غرمزر فتن دیراشن بیدن ونرشی نشاو مختتو یوما شہید یارا وید بشہادت دی خافنیم خفا فتیم چیزی پنشل دی دننا شہید یارا جناش بشیر فیاشی میون جانانا سرپنزل تو جڑا کوما شہید یارا وی پا گل بیشتا میں پردو نوے ظالم دشمن در باندے وکڑل گزارونا شہید یارا بشہادت تی خواندیم خفا فدیم چیزے بنشل دے دلنا شہید یارا وی جناش بشیر فیاشی میون جانانا سرپنزل تو جڑا کوما شہید یارا لڑلے شہید خان محمد جلدی آگوما شہید یارا زہرا وما نگیت مولوی سردار محمد شہیدیتنا شہید یارا بلو لغم تے دورا وردے بلا دستا غم میں زنگبینا شہید یارا مرایا لاڑلے شہید شہید مومن خان در پاسی وقت تو یوما شہید یارا ونم خاطر میں لگے گی جدائی توڑنی او پر ہر پر زخمنا شہید یارا وی پا گل بیشتا میں پردو نوے ظالم دشمن در باندے وکڑل گزارونا شہید یارا بشہادت تی خواندیم خفا فدیم چیزے بنشل دے دلنا شہید یارا وی جناش بشیر فیاشی میون جانانا سرپنزل تو جڑا کوما شہید یارا لڑلے شہید خان محمد جلدی آگوما شہید یارا ضرورونا شاہدان شہدولا خادا پنکا وطا خواتا در زنا شہید یارا دکا پر سر ترکی ولاڑ امی بلا احمدی مخلص کلا گیرا وما شہید یارا وی پا گل بیشتا میں پردو نوے ظالم دشمنا در باندے وکڑل گزارونا شہید یارا
کوونکي ورونه دي مومن خان انتظار، محمد دین مخلص، راز محمد حنفی، یوسف خان پیغام، خلیل زرقاوی، امیر محمد متقی، عبدالرحمن صدیقی. आवाज د الحافظ ترانه خان قاری روح الله روحانی. زموږ د اړیکو د واتس اپ شمیره یاد لرئ 0 شپږ سوه یو شپېته یو پنځوس یو پنځوس، بله شمېره ده 0 اتیا نهه څلوېښت یو څلوېښت اته سوه څلوېښت. والسلام.